Salibonani mina ngumiliyoni Mpala ngiseqenjini lesibaya sabaculi. Salibonani nina lonke izihlobo zethu. Salibonani lonke siyajabula ukulibona. Salibonani nina lonke izihlobo zethu. Salibonani lonke siyajabula ukulibona. Salibonani lonke okhulumayo ngulethisi wemafu ngikuqembu lesibaya sabaculi. Isibaya sabaculi lesasenza amaqembu esedilizwe iCovenant ke. So yikho sasesihlala phansi njengabantu sabumba isibaya sabaculi. Le isibaya sabaculi silamaqembu angu-4. Iphepha indaba, iluba lemvelo, indlela zimhlophe, iphela ndaba. Hambe siyathabaza. Siyathabaza. Thina siyathabaza. Siyathabaza. Thina siyathabaza. 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 Ukulibona. Siyathabaza. Thina siyathabaza. Siyathabaza. Ukubalapha. Siyathabaza. Thina siyathabaza. 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 Ukulibona. Siyathabaza. Ihlobo. Thabanilane. Siyathabaza. Siyathabaza. Thina siyathabaza. 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 Ukulibona. Siyathabaza. Ihlobo. Hayi madoda. Siyathabaza. Siyathabaza. Yabo mama. Siyathabaza. Thina siyathabaza. 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 Ukulibona. Siyathabaza. Ihlobo. Hayi madoda. Siyathabaza. Thina siyathabaza. 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 Hayi wawa. Siyathabaza. Siyathabaza. Ukulibona. Siyathabaza. Ihlobo. Ayike lapha ke umsebenzi lo bantu benkosi ukusiphilise kakhulu singobaba sisodwa. Amaqembu la ngasiwabala njengoba siwachilo phambilini. Bekungamadoda bengu9 egrupini eyodwa. Abanye bengu7, abanye njalo bengu10. Kodwa ke njengobana kathesi okumqoka sibili sesihlanganela bomama. Sibona ukuthi indima yakho singani sijiya futhi okuphose kufanane sesengobaba sisodwa. Isibaya sabaculi sisincede kakhulu ngoba iCovid yasibulala. Abanye bagcina sebesemakhaya sebehlezi emakhaya. Imisebenzi bingasatholakali bese singasatholi imisebenzi ngoba iart le besiphila khona. Labantwana sibabhadalela khona i-school fees. Angobile amabuto angobexeni kusempondo sankomo. Angobile wona angobile amabuto
amavutho anqobe ekuseni kusempondo zankomo. Nasiyana lolo, nasiyana Imizuzwana ekudlela itsheni likantunjambila lisiyahlasela esintabeni. Nasiyana baba, nasiyana Imizuzwana ekudlela itsheni likantunjambila lisiyahlasela esintabeni. wena lijebo letshela tunjambila vulela ngengene yona Tamanza kandayo. Bese ngibuya lapha sibile sikucelayo kakhulu ukusiyenza lokho esingani siyazilingana. Sifuna ukurekhoda sesindawonye labo mama. Siyawuthola sibile umsebenzi basibiza lapha lalapha nxa abantu belama birthday siyahamba nxa kungama international lokhuza shows basibiza abantu kumbe emtshadweni siyahamba kumbe ezangomeni ukuchaya izandla siyeqakezela umuntu othwasayo siyenelisa kodwa thina siyasifikelwa yimimoya njengabantu bona abababe besinxuse endaweni emqakezweni onjalo kodwa kumqoka sibili sidinga ukurekhoda kathesi indaba Imnandi, 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 indaba imnandi, imnandi, hayi imnandi, indaba imnandi, 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 indaba imnandi, Bamana. imnandi, indaba imnandi, 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 indaba imnandi, 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 imnandi. Ebese kukhangelele besikhangelele ukuthi 17 uma singathola abantu abangasincedisa ngoba indlela esasiphila ngayo asisayenelisi ukuthi siphile ngayo sithwele nzima lasemabhawa besihamba siyashaya emabhawa asisatholi ngendlela esasithola ngayo ebesikufisa besifisa ukuthi ngabe siyathola abantu abangasifakela izandla ukumakhetha kakhulu ngoba ingane yikho kungani sokunzima sometimes kuyabe kufuna izimali thina imali siyabe singalayo besikhala kakhulu ngohlupho lwemali even lokurekhoda imali ngani yasilela ngoba ukurekhoda kufuna imali so siyacela sibili ukuthi imali singathola abangasifakela izandla umuntu ongasincedisa esitholise umsebenzi kumbe bengumaneja wethu laye aphile khona phana emsebenzini esiyabe siyithola yikho esikhala ngakho kakhulu. hayi thina ke uhlupho olukhona sibili yilo lolo endutshe phambilini ngiyangeke ngiedele okunye ngaphandle kwakho khona ukuthi sidinga uncedo sibili Thina akula lapho esitholakala khona ngaphandle kokuthi bisicontact ngamafoni emafonini asilamanager wegroup akapho asilaye vele abantu bakhona thina lapha abile yena wethu wena mina lapha ntabile ethabana wejelo amalunga esilawo kusibaya sabaculi singu-17 sonke sesihlangene omama bandise ukuba ngu-7 omama bandisuka ngu-10 obaba 7 10 omama 7 obaba nxa kuyabe kungalaba umunye olovileyo Sonke